Yok, qanday aytdi, bunday bo'lmaydi da. Qanday bo'lmaydi? Qana komandirni chaqirsangiz. Alçıkta fayda olmayı yoktu diyor. Siz bir komandirmi? Voy, bu qanday javorbni ishini bosib olasizlar bizlar? Kim aytdi? Prezident ko'cha aytayotadi, ochiq o'tir. Qanun so'zi ortga qaytarilmash kerak. El bilsin açık oldu. Qanun so'zi qaytarilmash kerak ortga. Uyat bo'ladi андай. Hem Xudoy badu hem bu degan deputat el saylab kelgan. Hem shunday buna javob qo'yib, deputatlar girmeyli qo'ysin anda. Girmeyle olmadı olsa. Girmeyli qo'ygan degan bo'lmaydi. Ochiq bo'lsin dedik bile. Aytınız mı? Getirdiniz. Açık olsa açık oldu işte. Hem ochiq bo'lgandan keyin telefonni какая разница, biz stukaч emasmiz. Ayrim birovlar bo'lsa. Yok, bu ne degan basmırlıq? Ne? Girişpeydi. O prikaz Girmesi aytınız. prikazda kecha sizlar Sakşılar mahkemeden atkırbaysizlar bilmeysizlar. Prikaz. Kecha sizlar oşol soğuş talasından atkırbaysizlar prikazda. Nurlan Baykat, siz de girgizbey жатабыз, telefonumuz kalıp bize. Telefon kirgizbeydi. Hem açık bulup öyle prezidentin padişahının sözü artına kaytarılbaydı tuğanlar. Artına kaytarılbaş gerek. Bu qanday? Maqul anda biz вообще girmeyle koyalım anda. Bardığına erince bir oldu da aytıldı, telefonda teknik... Eliniz beri. Kimsiz siz? Tamamız. Kim hakkınız bir? Toğuncu slujbadan hakkınız. Yok. Prezidentin sözüne karşı çıkmadası var mı? Yok, oşunda Geçen açık olup birine karşı Yok, bunday da oda. Hazır gelsem, kamçı arkadaşlar özü ayıptı da oda. Oşol kişi ayıptı o. Yok, bu жерде o bir şey aytıldı hazır. Oşol kişi ayıptı da oda. Bu жерде жашыруун нерсе сүйлөнөт. Бул жерде. Ошон үчүн техниканы алып баргыла. Башка Президент доклад боюнча айтылып атат да. Доклад жашыруун түрүндө айтылат бул жерде. Ошон үчүн бул жерде техника бардык нерселерди калтырат. Biz anda girmeyiz. Sizler çok resmi. Biz azı deputatlarga da kaytalım da girmeyle koyalım. Girmeyle deputatlar açık Ар oldu. бирөөнүн акысы каласаңыз киресиз, калбасаңыз. Prezidentin aytkanı значит бұл тура емес айтты, президент. Аны эч ким спор кылбайт. Андан эмнеге азыр? Ya bu degen, Президент өзү айтып bu атат. başkanlığı. Бардыгы чакырылды, бардыгы чакырылды. Men girgizip koyalım. Hazır girgizpesen hazır daha anda başka neresi olur. Бир эле сиз эмес, Hatta olur. Bağır da koşup telefonla. Gaz deputatlar bari girmeydi adam. кирди азыр. Göğü girmeydi dağında. Göğü girmeydi. Sanayla da giriyor. Kança olsun. Yok, tapşırbayız. Biz tapşırbayız. Telefonu tapşırbayız. Bunun ne basmırlığı. Bizim hukuktu teveliyoruz. Uşul жерде президент кече айтпады о, башкаруу башыбызда турган президентибиз айтып атат. Ачык болот, элге ачык бергиле, ачык айткыла. Прямой эфир кетет деп атат. А эми кандай эми бул жерден эми телефонуңарды киргизбегиле. Чегара маселеси, коопсуздук маселеси сүйлөнөт. Коопсуздук чегара маселелеринин баары ачыкталып жүрүп, коопсуздук түзмөлөрдүн баары карайт. Yoksa komandör biz degan telefondan o'sha qilib tartib biz o'ynab turganimizni ko'rdingizmi? Biz al yerdan o'zimizdan informatsiyalarni biz Açık kerak. Telefonda связьda bo'lishimiz kerak. Урматтуу журналисттер көрүп атасыздар, ача албайт, демек биз кире албайбыз. Кире албайбыз. Жакшы баргыла? Кандай жакшы баргыла? Ким айтып атат жакшы баргыла? Kim familiya? Көрдүңөрбү могулар адепсиздиги? Булар мыйзамды аткарбайт толук. Sizlerge söylüyorum yok mu? Жакшы баргыла. Кандай жакшы баргыла? Kim Sizge söylüyorum yok mu? Жазбайчы familiya. Geçiresiz. Жунушалиев деп жазбайчы. Булар өткүзгө булар чегинен ашты.